Ibaya muno mutegeri wa Meru TV mbetekire nkugwate wowe nikirende tochia Meru TV muthenya ya ntuku ya Jumamosi atariki 11 cia mweri ywa na mwakene yo turi ywa 2026 ni wambita muthoni wa kiramana ambite okunenkere cio ititauri kana ichunko kurigana ututhiatira ke mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda gwitana mbere na kugwata ndetoi na ingi inyingi irechirikitie utukinyele methene yetu ya ndeto akariba kumanga tune wandine ya thangathi bachumirite na kumeneria pastor mwe nyuma yawe kumba kwithira gichumire na kurea amba kenda kuthukangia endaracha irethirite gitumirwa ni mwingi jukiaria ibagweta ndaracha ine thirite itwika kiribo itwiko tethu kiribo ntuku no tunethirite kibateithe kinya ukilanire kenda kwirutira ngwichio chia ontuku nende barutete mukana na kurombe MCA wa wandi wijikene ya Kimathi kumba kwithira gichumire na kuruki akubakira ndaracha ingi ya kuna muuro ywa thangatha irenjire mwe kumba kwithira bageta na mbere na ngwichio cio ontuku bagweta nende ndaracha ine bati kumba kwithira gya kwa ontuku 30 Andams Muturia wa Thirinja aina riboti akaringa tune onde thangatha gicumbe gatiganisi bachumirite na komba kwitha kimeneria pastor Moguma Ntoreu urakwirekana no mbere kwitha kiranza kana chomba kwithira kimomorandra cha batumera komba kwitha bekela muro ya thangatha karoro turakiriara karoro kau karaitire kau nangwa yicha gataka na antere subaicha gata na antere chonde ira unangirwa support cha antere chonde ira unangirwa na sieta ikarokwa kwina na ene ogwatibona na muno kerana nyabeto bageta sukuru no ntono bagoiku kinya ekoro bakoroka bakuna baiku akwa nya bateo bagweta barongi no ntokero ke ukera unangero manga kadia dai kwina ngoni ngo condemn with the highest voice possible antu baba utumira wana siasa na kuraira vijana nchobine kenda bamba kunyangia maendeleo yao buya ne thirikari na antu banga tuninchoke mbwira atiri kinya ukethira te kwanda nya mweshimigwa kana watuka wale kwa mweshimigwa na bamena nano wana utoko na musupport leka kunyangia maendeleo yao buya pastor Abraham Biti wa mwereria wa kanisa akia murinde tafadhali leka utumira vijana kunyangia maendeleo ya mheshimiwa Mpuru wa Buri kiroro eke na kabanga morako tiomenya kwenka mweraisia baizi kiroro ke utore ugatere na kabanga kiria tokiuna irogo tokio kwera gitaire nonto ana bainge batageragia lakini raje baogeria ona inya mwarimu tweno gwa cukuru athangatha otentu kwa thiurukia kiroro wa makuba auna gerera agata direct manga sukuru legwa kwena opposition ni muntu araga kwira na uthigatira ne bakwendana na musiaso rai oronge aigwa maendeleo yao buthia kwatuke oronge nwana kwa yana mbia ndaka ikagura igata komora ukona bantu au nyoto kenyereka mnonga nonto totame utetheka na ne anto baire batoma kana anto balatu akaribana ndi barombetero ngiro kare kumba kwitha kibwithio jonkoni rompoi na otira ndo mbere kwitha kimamorandra cheba kumba kwithira baikiro mpine ende mwashimiwa uno kana gwaturaithiria wa tukira karoro watwakira kiroro kiega nika ingoma iceto yo gwatiba karoro kara kairia aragateka ega bwega taiji turakiritwe karoro wao tutomenya mwachimwe kwarakite kiroro lakini turaugira baga muno no ntorakite ana bachukuru athangatha batathiurukia note mwana araga ugeria thaiji na mbura naurite utegwa araga ugeria na no rakini ugaita kiroro kiu kiaunira na kugatagwa na gikunwa thaiji ka mabati ya rutiro yate atuma ikonyori tutomenya nya baba unite kabatumira no tuko katoka uwa postaga atonia uwa poste taturanda umenya embio muno pia atometa atomana kiroro kiunwa ende toromba nya thirikari kumera bantu au ketha nonto bubonekanete bukarie nonto bambere ote ngoge eumbete kumanja bicia mwechimigwa na no egete ithayu kombe ko yote egete igutukanwa onekane ambia kintu kira ka mura gutuke muntu gatobora kuma turanjeria kuthurana tutakirwa gatangu jakara niore nionde mwakoro nkaenda kuga ebuthukitie kaitene kuiboritie mzio kontu kwelia Kimathi utira kumba kwitha kibakira ndaracha inge na mpoi bakiwa na ndi betete na mbere kwitha kithangia kuma ndaracha kumba kwithira kimomorwa maendeleo ya turu ya wayo maendeleo ya tichagati maendeleo ya turu ya wayo na renge thirikari turu ya wanio sawa na bwanka uga turakiri karoro wara kiroro twakurukagira au kwibo barairana cukuru twe turuna rau nya twetete uchetha kirabu uthangatha alafu tukiuna kiroro kiu ngorikana rweru imbeto twathiurukagia bwatharaka makuba na alafu twachura kwa goro tanchoga metei tukiuna na gerongorora
lakini karoro kararia gakirwara twethaira tukiuna na kaithera gaitutethie tio asanjenzi. Tafadhali kwa gicima na gitio ndaburomba na bundikirie bwega eshimiwa ari ogo marengo no yunge bari nwe Elija na heshima kubwa sana nisikize. Bwatwirire mweri 3 nukumenya ukweli wauma. Bwatwirire mweri 3 uyu wathirire bukegwa bukurike kanyamwaku na butwire na arabu burutite mbia thaino twi mweri wena kwogu ibwariti orongo iyo ni arakaraka bone bwabukera antu aba no ntutwendere ogu ona bio gukithakani no pe bwega. Ngiripoti ya Meru TV kumatia ni Mitanda Msimuturia wa Thirinja. Nibagani muno mutegeri wa Meru TV tugetera mbere na ndeto cia Meru TV muthenya ni atinende senior assistant wa inspector general na chumirete na kumba kwithira gikinya terecha yembera batremanite na tongere bangi na kinyanende na raba liungite kiri training camp ire kumba kwithira gya konterecha yembe ira yeregeri akumba kwithira gitetheria muno kurwana wa kibuka ribura bwithirite bukioneka rutereru baranende abageta kurutanirwa kana ukuchura chukuru ne iberegeri kwithira be mustare mbere akumba kwithira bagitetheria kugia na ukaria nterecha yembe na muno kauntini ya Meru. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Mukirio Nkunja. Narithi bembe amwe na tiania bakomba kwithirende bakiuruka kuma kimetolotolo ya risasi amwe na maitha ni nyuma ya Senior Assistant Inspector General of Administration Police nwe Isaac Kalima amwe na ndwanginge siokaria ande gorone ya Kenya bathia tena na mubunge wa Igembe North Julius Saitumu bombete kwithira bekinya training college ireo kwa ntereseli makinya Igembe North kambe reri makurutu ngirithano na monkatha ibarabara ingete ripoti kire kambe ye ni makurutu ngiri na manathato na araba witende kambe kwamba kwithirete theria muno mantu yakonio karia na wamba bukethira bukithira ntere iri nontu bwoguni bo kambe ya polisi. The camp is ready that we can deploy our recruits here in the next few days to come. So as I can see our faces, it's like we have all agreed that this place can suit. Sana sana kwa wale experts ndani ni askari wenzangu wanaona pande hii inatosha, ya very good land. Nataka kushukuru mheshimiwa sana kwa sababu tangu tukue na yeye those first days we have been in contact with him namna gani tutaweka askari yetu pande hii ili usalama ya Wameru upate kujumuika. Na can see tangu tuweke watu pande hii zile shortcuts kidogo ya wale wakora wanaipa ng'ombe ni kama zimepata kutoka, kwa sababu ria those sides of Isiolo tumeweka askari yetu ya kutosha, usalama unaanza kuonekana on the ground today, and we are preparing to have a very big training here. We will be here yearly. So hii kambi haitoki tena, tumekuwa sasa na tutaendelea kukua. Usema ni siku ya furaha sana. Tumekuwa na wakubwa wa polisi ambao walikuwa on an inspection mission ili hii kambi, kwa sababu inaenda kuanza rasmi ambalo watu wa Igembe North wamekuwa wakitarajia, na Waswahili wanasema ayawi huwa, na inaonekana huu mpango utachangia zaidi katika hali ya kuleta usalama katika hili eneo, kwa sababu we are expecting around 5,000 trainees. Already around 1,300 have arrived. In 2 to 3 days kutakuwa na wengine kama 3,000 ambao watakuwa katika hii kambi. Ukiangalia wamefika kwa wengi na wamejiseti completely. Kwa hivyo nataka kushukuru serikali kuu kwa kuona ni vyema, kwa sababu ya kuwa na utata wa usalama wa miaka mingi, kukubali hii kitengo ya polisi iwe na tactical training college. Pia naitene kauni bawete kinyaka ribembe bakomba kwethia bete thukana mantu mwanya na inyirio biashara irikomba kwethiria ukira kontoko na kinya barabara. Kupitia kambi tutakuwa na faida mingi. Kwanza
kuna hii barabara ambayo imepitia hapa karibu, ambayo inaenda upande wa Mondokasi, Kula Mawe na kwingineko. Usalama ukimarika, wale watu wataingia hapa, watahitaji vyakula, watahitaji mambo mengi, na kwa hivyo tunaomba serikali na wakubwa wao, vile vitu vyote watahitaji, iwe ni vyakula, iwe ni mikate, iwe ni vitu vingine vya raha, watu wa eneo hili wapate tenda to supply. Sasa ule mama mboka huko atakuja kuuza mboga yake hapa, mayai atalete hapa. Sasa wananchi wanapata kitu kwa umera mfuko kwa sababu ya sisi kwa ndio zaidi yako. Kuwa na this training camp here, it will solve the problem ile yote inakuanga hapa kwa training hiyo ibwa kwe yanto beta kwendie mingao beta kwendi kwa chie beta kwendie miata beta kwendie mboka ba makala bendie makala ba nyama bendie nyama kinyida tu maana joka churio tete to tuko itake mili toka endeli watu te weta mutu ati leo ni maendeleo kati maendeleo. Nkiripotera Meru TV kuma training college ya body sintereseli makinya gembe na mbeta mukiri onkonja Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja kuma Nterecha Yembe no tuboriboti una njira endi ku tugeta na mbere atongere bakuma mwiro yo Mount Kenya amona atongere banterengi bachumirite na kwithira bakiromba siasa na kinya atongere kuringa siasa china thire na siasa itina mpado na muno bedre bagitambia thire na kinya kwithira bagitia na baibongo bakiari nende iba wete aringi kura bakithura muntu bakethira bakiaile nende barabedrete bakibaretera maendeleo na witi na mbere enturene echiako bakiromba atongere bange maraba duri na kuri na kinya baraba kuromba itibya siasa akomba kwithira bagicwa mirande na witi na mbere na kumba kwithira ukinyithiria ringi kura kendendira bakaita kubaromba kura bethira baina kioboni. Ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Sisi tuko ndani ya serikali, katikati ya serikali ndani, na hapo ndani ya serikali hatufanyi nini? Hatutoki. Ya pili, hatutakubalisha mwelekeo ambao utapoteza mlima Kenya. Nzuri kwani siasa ina utamu, lakini itaisha after 1 year and 6 months. Ile itadumu ni zile barabara tunatengeneza. Ile itadumu ni zile ECDs tuna renovate. Ile itadumu ni ile support tunapatia wakulima. You cannot lecture the sitting head of nation when he's sitting next to you, facing you, thinking you are becoming somebody. You cannot. Because at the end of the day, after all that lecture, because some people are wondering, why did our people keep quiet? It is because huwezi jibishana na viveshi. You cannot. At the end of the day, even after all that lecture, those guys left there as who they are. If you are a former, you are a former. If you are a nobody, you left there as a nobody. And the nation, the head of the state and the head of nation, went home as the head of nation to continue taking care of the nation just the way they were doing. Regardless of the political differences that we have, the office of the sitting head of state must be respected at every time. When you're given the podium and an opportunity, what is it you feed into the heart of people? Sisi ni wale wa kugawanisha, sisi ni wale wa fujo, sisi ni wale wa kutibu, ama sisi ni wale, we are the peace keepers, the peace speakers. Igikundi kiatithia bikibiki ya kaunti ya Meru kiantwe kuri bachumirite na kuromba bonende bethira bagitiyo na kinya akumba kwithira bakimenyekana ya antu airutiri ngwichio bakiari bataririte mathina kathumba yarabomba kwithira bekulukira kiri biashara ne ichio na mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi nethirite agitiriba nabo na boni bobo na bobokuwa. Gikundi gia corona ribaranetithia bodaboda ya kaunti ya Meru ni batarite mathina kaingi bakurukagira kiri biashara iji bakiendikithia kumenyekana kujukwa jaringi biashara bangi na kinya kwa mukaira kigina gia kubaringa njeki kuma kiri thirikari. Meru ladies riders
batu tuteri organized mostly because batethera bakimenya kwe anto ya batu to exista na itukoromba tweri organized dira mbecha chiutengwa tutengairwe mbecha no tukwelendezi baba inge be interested na kuthithia kosi ya kurendi bodaboda no nto ikosi ni bodaboda ni sekta enene yombete kwandika antu baba inge na ne kureta bia kuria methene na kwelendezi baba inge betherete bena interest ya kumenya kurendi bodaboda lakini kwa tuika financially but stable itukoromba viongozi betu gavana wibwe kiriro kietu our deputy governor ambaye ni mmoja wetu alende like us aibwe kiriro kietu aombe kuingililia kati aombe auto finance na kinya itukoromba to finance na mo bodabondas because bodabonda ida twina shida to ni senator aombe to itukoromba nyangavana achipu in aombe auto ngela inge nonto bonda ututhirite twina shisi kureta mbeca ke table banking tukuthithia table banking na profit ira tukuona kuto kongelwe inge imbinge na ilinda zibetu no tumbe kwithira tukenji and power Nkuruki ni bakoromba kwa wagete ona kinya kujokirwa ja biashara bangi kwithira kainge koroba tiringithana gwana ngweta iji tunaachwa sana na wanaume hatuna. Ukiangalia wenye wako hapa si wengi wako na wanaume. Kwa sababu gani? Hiyo unapeleka pikipiki. Hiyo na nikasi ya mwanaume. So that's a challenge. Secondly, unapeleka mwanamume akiwa nyuma yako anaenda akiwa amekushikilia. Sawa, that is gender based violence whereby I don't want to be violated without my consent. So hizo vitu tafadhali, we should give these people men civic education ndio waweze kujua like pia sisi tunafaa tukue kwa ground tukipeleka pikipiki tukiwa na wateja kama wao. Sababu ya woninde mwareo tigania byatomere mbuku make bodaboda ikwethira twethoma batutwe anarika tokeya twatiganelwa nande kugura bikibiki eku na wetethia iko kwega nkolokie konni gweta gweka certificate nyomba alafu kaire koya bikibiki kenda mbetethia kenda ni chichwera motume thene iko kwega nkolokie weta kuthelonga street ni kuthelonga town ni sieto nkiromba na kathani ni mbito inyeretwe na gwikirwo ni John Barasa mukarigite wa itithia bodaboda Meru akiromba rwangiru rukujukirwo na gitio. Tumekuwa na challenge huko njiano unakuta wadada wetu wameenda kuolewa, wameuawa, sasa ni mzuri sana wakuje kwa hii sekta ndio tuweze kufanya kazi pamoja na tunawahamisha wakuje kwa wingi. Kwa sababu mara mingi hao wanakuwa ido huko ndio unakuta wanapata hali ya pregnancy, ndio unakuta wanaumishwa, wanaenda kufanya vibarua huko, wanauawa, wanaenda kulimia watu huko, wanasumbuliwa, lakini wakati wamekuja kwa hii sekta wanakuwa bise. Na wakati mtu ameisha ingia kwa hii sekta bodaboda, sisi kama wanaume ambao tuko pale tunawaguide. Kiripotera Meru TV kuma geshiga bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi umangwe ningwe akariba kumachuka iba kuri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kumba kwithira bakia ile na raba tengete kwa utaru kwa bakiwa rukuru arumba kwithira rute wa kwina gituo kia polisi kia chuka na renende abawete rukuru rambirite kumba kwithira arukinunka na rungi rwambirite wita muro no ntubaro tumeta bakiwa bonende iba kumakiro turo bono ntubako gwato imirimo reyo bakwithira kiuma na rukuri bote mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara waiguna. Kari kumachuka ibameneretie bantu ara thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tengete gutegoro kontereino araane akubena gituo kia polisi gia chuka wadini ya Karingani chuka igamba ng'ombe gaba kiuga rukoruru ruenda magamonka miuroni akari batagaro joro gutumira micie bitukite ndie akwa polisi ni siwenji ndona na takataka ndoku rukoro thuku muno na nkurigara muno etho kaunti no itwira guku gwetu kana antu baerote muno minister wa health nkomaka muno mbititie na njira ino ya kwa polisi ndona siwinji yunukite ndarigwa riu ketho siwinji ino ni kuthi rucieni rukunywa ni antu tutwele kuona siwenji tutwele kuona siwenji ikendeganirwa kaunti ya Meru no riu kandarigala ndona na Tharaka ona Tharaka Nithi siwenji ni gucumbula antu alafu siwenji ni yani gukurukira siwenji antu
na sewage na ile meulo ni araba kare bogeta bare watini boda na bako wata mirimo ira yajanagia na rukong ntau ni alaithirwe muno muno nuntu sewage we kalwaria ntu bara bentere ciaga itita tharaka na kanwa na au na kiegumo antu ba bakunywa nyinyi cia meulo eu no bagotane mirimo ya mitemba yonde waweza patwa na kolera, waweza patwa ambukishwa hata magonjwa ingine ya kuala, waweza pata hata magonjwa ya minyoo. Kwa hivyo hiyo maji iweze kuwa na uchafu, mali hiyo takataka inaingia naka kurugusha ukolulundo na ruruki muno kwina typhoid kinya mwana gakinya akukwatwa ni mirimo ya nkirutegera ndo takalumba kukwatithia nundu ni ruko toxic ni ruko lumba kukwatithia antu mirimo ya mindi kana gugeja virus ite kumenyeka ndeba kiromba thirikari akaunti ya Tharaka Nithi kuthongera gatego choira ntera bantu aga muno gutigeri gukuthario kwebukana na mpanga ya mirimo thirikari nigerie tutegere nuntu ici ni mirimo ijite nuntu nati turiruta ugoti nikenda tutereka kuona ta kwina health nuntu kenda kwina health bara background bero kumenya nteto ici nuntu ni kuona riu ni icibugite ciatonya ki community ndibela baume murengeti-ini antu betu nuntu riu gatugukua twina thirikari. Unafanya kazi kwa ofisi kukula ya pesa ya county bure. Nembike tumiko na pesa ya county bure, ende lokolo siwenje ya kwa polisi. Ilomba yakwa. Nde motori. Melimu wetu kukwata kumana na siwenje taino. Takataka minyo na typhoid. Neto kukwata melimu mingi muno. Kogu minister wa health wa Tharaka Nithi uka within minutes olaidheria unto. Inaweza ugonjwa ndio hospitali iko hapa tu chini. Wale wamelala kwa vitanda wanaweza kuvuta hewa iwaharibu. Ama ashindwe kunywa hizo madawa. Kwa hivyo pia hapo inapaswa kuangaliwa na hospitali pia uko ndani inapaswa kuangaliwa. Sasa serikali ya county inapaswa contribute. Surikerwe na mpoe nuntu antu ni bakulwala bathire ni rukolu rwa siwenji. Kumachukaga mang'ombe nkiripotera Meru TV rietu kambita ndegera waiguna Ibaya muno mwandiki wetu wanthe tondagara weguna no tuboripoti na njira ikinyanirite ya tukinya ndeka 22 anyuma ya thamwanja cia muthanya komba kuthira cikiro mantukuni ya Jumamosi tariki 11 cia mweri wa ina mwaka ino yo triangirire 26 wambita muthoni wa kiramana na kuchokera nkathro ntubokona kanya kaututhiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya ithira awina kaita gakeya.